jutros Seka i ja letimo s vama iznad Zagreba. Tarttumo tornato stanci numero panorama Zagreba. Reci mi istinu. Aj, čujemo se. Evo nas, tu smo. Ništa, sad čučim skok rabiti. Ima vjetra, okej. Jako se prije spavanja. Malo smo došli ranije pa ćemo pričekati, ali vam mogu pokazati još nekoliko aviona i zapravo možda jedan još sleti dok sam tu. Dosta ljudi ovdje se baca padobranom iz aviona, no mi ipak nismo toliki avanturisti, mi ćemo ići samo mirnom vožnjom avionom, no svejedno jedva čekam i pomalo me strah. Ode li se?
Zapravo dojmovi nakon leta su miješani. Bilo je super što se tiče pogleda, stvarno neka nova dimenzija Zagreba se dobije, vozač je dobar, malo je avion onako malen pa s vremena na vrijeme znaju biti turbulencije i zbog vjetra i pred kraj mi je bila muka. No eto, preživjeli smo, stvarno eto, preporučujem vam da odete i to je to danas.